Amakuru y'imikino reka tuyahere mu ikipe ya ya Police FC yanyagiye Kiyovu Sport ikomeza kuyobora shampiyona. Ikipe ya Police FC ibaye iya mbere itsinze ibitego byinshi muri uyu mwaka w'imikino, dore ko ibitego bya Ishimwe Christian, Abedi Bigirimana, Mugisha Didier na Ani Elija byatumye inyagira Kiyovu Sport ibitego 4-0. Umukino w'ikirarane cy'umunsi wa kabiri wa shampiyona, Kiyovu Sport ikomeje kugorwa n'ibibazo by'ibyangombwa by'abakinnyi yaguze. Niyo yatangiye neza kuri Kigali Pele Stadium, ariko kwiharira umupira mu minota 10 ya mbere nta kintu byigeze biyifasha, kuko ubwugarizi bwa Police FC bwari buhagaze bwuma. Iyi kipe y'abashinzwe umutekano yaje kungukira ku burangare bw'abakinnyi bo hagati b'urucaca, ubwo ku munota wa 12 Ishimwe Christian yazamukanaga umupira we wenyine awukuye mu rubuga rwe, akawuha Abedi Bigirimana awumushubije, maze uyu myugariro ahita arangiriza mu izamu. Iki gitego cya Police FC cyatumye ishyira umupira hasi yiharira umukino kuva ubwo, maze bidatinze Bigirimana Abedi wari wagize uruhare mu gitego cya mbere aza kwitsindira icya kabiri ku ikipe ye. Ari ku munota wa 34 nyuma yo kujya mu karuhuko, byari ibitego 2 ku busa bwa Police ku busa. Police FC yatangiye igice cya kabiri aho yasoreje icya mbere, maze nyuma y'iminota 4 gusa Mugisha Didier nawe yinjira ku rutonde ko batsinze uyu munsi, dore ko yaje kuzamukana umupira ku ruhande rw'ibumoso maze akawuterera inyuma gato y'urubuga rw'amahina ukaruhukira mu izamu rya Dija Nzey'u Rwanda. Police FC ntabwo yanyuzwe biciye kuri rutahizamu wayo Ani Elija, aho ku munota wa 56 yongeye guhusha igitego cyabazwe, ubwo uyu Munyanigeria yazaga gukubita umutambiko w'izamu, maze Didier asubijemo ujya hanze. Nyuma yo gukomeza guhusha ibitego na Ani Elija yabonye izamu ubwo yendaga gusimbuzwa aho ku kazi gakomeye kakozwe na Ashraf Mandela. Uyu rutahizamu yaje gutsinda igitego cya 4 ku munota wa 82, maze ava mu kibuga amwenyura. Gutsinda uyu mukino byatumye Police FC ikomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona n'amanota 10 mu mikino 4 imaze gukina, mu gihe Kiyovu Sport yo yashimiye Imana ko umusifuzi Uwikunda Samuel arangije umukino itsinzwe ibitego 4 ku busa byonyine. Abakinnyi babanje mu kibuga: Police FC Patience Niyongira, Ashraf Mandela, Christian Ishimwe, Henry Musanga, Ndizeye Samuel, Ani Elija, Simeo Iradukunda, Abedi Bigirimana, Yaku Isa, Richard Kilongozi na Mugisha Didier. Ku ruhande rwa Kiyovu, Nzey'u Rwanda Dija, Nizigiyimana Mackenzie, David Guy Kazinda, Ndizeye Eric, Tuyisenge Hakim, Felicien Hage, Olivier Tito, Sharif Bayo ndetse na Denis Habimana Jean d'Amour. Mu makuru y'imikino mwibuke gukora subscribe.